amandla siyakucela siye eGoli siyofesa sibabantu mesisebenza ngoba ngapha siyahlukunyezwa awusinike amandla siyakucela siye eGoli siyofesa sibabantu mesisebenza ngoba ngapha siyahlukunyezwa. I thought when I got a job that my career would have one hell of a start, but little didn't know it was the start of my life now falling apart. I saw myself as one of these favorites, got thought my hopes I heard when I finally put the genius, but I got something different. I guess I'm not Roman. Then you saw me as a lion, we needed the omen. 23 January I started working and through so my future started to open. Ngayewin kampani ngazibone nginethemba sengibonge idlozi ukuthi angizange ngilibone ngoba kuphilanga lesikhathi kaqale kwabheda uzwa lokhu ushela ukuthi sengahlana kodwa ngiyavuma ukukhulu ukubezela noma ukwazi ukuthi leyo nto ayahluleka ukuyithanda kodwa nalokho kuba nzima ngoba ngitshela ukuthi ngiba ngumsebenzi kodwa ngiyazi nje mengikhuluma ngesinyama esibhekane nazo kufanele ithi ngitshele iqiniso siyaguqa sikhulume nomdali simcela insindiso so awusinike amandla siyakucela siye eGoli siyofesa sibabantu mesisebenza ngoba ngapha siyahlukunyezwa awusinike amandla siyakucela siye eGoli siyofesa sibabantu mesisebenza ngoba ngapha siyahlukunyezwa masikhandla sinikela idlozi lizosivikela umdala uzovula indlela nathi sikwazi ukuphumelela masikhandla sinikela idlozi lizosivikela umdala uzovula indlela nathi sikwazi ukuphumelela. Siyacela mdala ungasathathi kabi nathi ingane sifisa ungasali kule mpumelelo enika abanye ngoba sikhonza sonke asibone isimo sithatha usihlole sicela kahle akuyona impoqa sifuna ucabanga ukuthi sesigcwele inzondo safunda sagreda sesicela ithuba lokuyofesa ludi thango siyicala amandla sikhona ukuleqa indlela sikwazi ukuyigwema inhlupheko sikhona ukuyiqeda imiqondo sinayo sohlela kodwa sidinga wona uzosimela abadala babulala umnotho mase basitshela ukuthi asina kusasa besikhiyele umnyango kodwa bebona siqashe imithamo ngokufaka amandla sibhekane naso isimo simnyama fanele ngithi ngikutshela iqiniso siyaguqa sikhulume nomdali simcela insindiso so awusinike amandla siyakucela siye eGoli siyofesa sibabantu mesisebenza ngoba ngapha siyahlukunyezwa awusinike amandla siyakucela siye eGoli siyofesa sibabantu mesisebenza ngoba ngapha siyahlukunyezwa masikhandla sinikela idlozi lizosivikela umdala uzovula indlela nathi sikwazi ukuphumelela masikhandla sinikela idlozi lizosivikela umdala uzovula indlela nathi sikhona ukuphumelela.